amakuru y'ingenzi yaranze umwaka kuri radiyo Mariya Rwanda. Amakuru ya Kiliziya, amakuru y'ubukungu, amakuru y'uburezi, amakuru y'ubuzima n'imibereho myiza, amakuru y'imikino n'imyidagaduro. Ni kuri radiyo Mariya Rwanda guhera saa moya n'igice kugeza saa mbiri z'umugoroba. Reka mbasuze nshuti muteze amatwi radiyo Mariya Rwanda, mbifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022. Ndi Iveronse Abayisenga, ndaje ngo mbagezeho amakuru y'ingenzi y'ubuzima yaranze umwaka ushize w'ibihumbi 2021. Mu makuru y'ubuzima yaranzwe n'icyorezo cya COVID-19 by'umwihariko umwaka w'ibihumbi 2021 watangiye umujyi wa Kigali ushyirwa muri guma mu rugo ku cyemezo cyafashwe n'inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 19 Mutarama umwaka ushize nyine. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije akaba yaravuze ko iki cyemezo cyari cyafashwe hashingiwe ku byo isesengura ryari ryagaragaje. Ibyemezo byose bijyanye no kwirinda COVID byagiye bishingira ku cyo isesengura ry'imibare ryagiye ritwereka. Iyo dusesenguye imibare mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose, biragaragara yuko hari umwihariko ugaragaye cyane cyane muri iyi minsi 50 ishize, uhereye uyu munsi wa none ugasubira inyuma, ugaragaza yuko umubare w'abarwayi dufite usaga abantu 11,000 twabonye kuva umurwayi wa mbere ukwezi kwa gatatu mwaka ushize, nuko 46% by'abo barwayi tubabonye mu minsi 50 ishize gusa. Abantu tumaze gupfusha basaga 142, nabo 65% muri bo ni abantu bapfuye muri iyi minsi 50 ishize. Bivuze yuko muri iyi minsi 50 ishize ibintu byabaye bibi kandi twese turabibona. Bivuze yuko icyorezo kugira ngo intera gifite ubu munsi wa none ihinduke, nuko hagomba gufatwa ibyemezo bikazwe nk'ibi ngibi guverinoma yafashe mu nama yowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nuko uvuga iki? Kugira ngo icyorezo ukwiyongera kw'abarwayi buhagarare, nuko uwanduye atagira ibyago byo kugira uwahura nawe ngo amwanduze. Niba uko byagendaga abantu wanduye kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'uwo wahuye nawe utubahiriza amabwiriza yo kwirinda, habagaho kwanduzanya. Ubu rero uwanduye turashaka ko aguma mu rugo, kuko dufite abantu benshi no mu mujyi wa Kigali. Mu isuzuma twakoze twasanze hari abantu basaga 20% mu bantu 1,500 twasuzumye bari bafite ibimenyetso byerekana mu maraso yabo yuko banduye. Bamwe ntibamenya ko bananduye, bararwara, bagira ibimenyetso byoroshye, babyita grippe, buriya barakira, ariko ubwo birumvikana ko hari abo bandi banduje. Bivuze ngo uyu mubare tunavuga w'abantu basaga 500 twajyaga dutanga buri munsi mu minsi yashize, ntabwo ari umubare ugaragaza umubare nyakuri w'abantu banduye hano muri Kigali. Urarenze mu by'ukuri. Kugira ngo rero ibi bihagarare, nuko habaho gahunda ya guma mu rugo. Ni Dr Daniel Ngamije, Minisitiri w'ubuzima. Tukivuga kandi kuri aya makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19, kuwa gatanu tariki ya 5 Werurwe 2021 nibwo mu Rwanda hatangijwe igikorwa cyo gukingira coronavirus, nyuma yaho abantu barenga 19,000 bari bamaze kwandura n'abandi 265 bamaze kwitaba Imana bazize COVID-19. U Rwanda rwakiriye ku itariki 3 Werurwe inkingo 240 za AstraZeneca zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF mu izina ry'ikigo COVAX, ndetse nyuma yaho rukaba rwaragiye ruhabwa izindi, harimo nizo rwagiye rutumiza ku giti cyarwo, ndetse izindi rukaziterwamo inkunga n'ibindi bihugu by'inshuti n'indi miryango itandukanye. Gahunda yo gukingira COVID-19 yatangirijwe mu bitaro 45 n'ibigo nderabuzima bisaga 500, itangira hakingirwa abakozi bo kwa muganga, abakuze cyane, abajyanama b'ubuzima, abapolisi n'abafite indwara zidakira nk'umuvuduko w'amaraso, diabete n'izindi. Intego ya guverinoma y'u Rwanda ikaba yari uko umwaka wa 2021 wagombaga kurangira hakingiwe 30% by'abanyarwanda. Uyu mwaka wa 2021 rero kabusize abantu 7,755,552 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo
ngo 5,502,525 barahawe doze ebyiri, naho 195,143 bakaba barahawe doze ya gatatu. 2021 ukaba ushize hamaze kwitaba Imana abantu 1,350 bose hamwe bazize COVID-19 muri 4,10,433 bayanduye, ndetse ubwoko bw'iyi virusi bwagiye bwihinduranya burimo ubwa vuba bwiswe Omicron bukaba buri kwibasira abantu mu Rwanda. Muri uyu mwaka kandi muri diyoseze ya Kabgayi, Caritas y'u Rwanda ishami ry'ubuzima yateguye inama nyunguranabitekerezo yahuje abapadiri bahagarariye abandi mu maparuwasi hagamijwe kurebera hamwe aho gahunda yo guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere igeze no kugira ngo harebwe uko yakongerwamo imbaraga. Dr Prince Bosco Kanani ushinzwe serivisi y'ubuzima muri Caritas Rwanda yavuze ko iyi gahunda izarushaho kugira imbaraga kuko abapadiri bafite ubutumwa bukomeye muri Kiliziya kandi bakumvwa na bose. Iyi gahunda turimo n'ubundi tuyikora mu gihugu cyose. Ngira ngo nyuma yo kuganira n'abapadiri ni ikintu cy'ingenzi kuko baradufasha nk'abantu urebye muri paruwasi badushinzwe, ari twebwe ari serivisi ishinzwe umuryango, natwe Caritas nibo badushinzwe kuduhuza. Rero hakaba iyo coordination urwego rwa paruwase no kutwibutsa inshingano zacu, biradufasha kugira ngo tubashe gutanga izo service no gukora mobilisation cyangwa se ubukangurambaga mu baturage kugira ngo tubakangurire gukoresha uburyo bwiza butagira ingaruka bushaka kubafasha. Ni ukwerekana ko hari ubundi buryo, hari uburyo bundi bitangwa kizungu n'ubundi bwacu n'ubundi bwa kizungu, ahubwo bita artificiel bukoresha imiti. Ntabwo ari gusa, hari n'ubundi buri naturel, ni ukuvuga kwimenya ukamenya uburyo ugomba gukoresha bwiza butagira ingaruka, nabwo ifo kubabyumva. None nyuma yo kubigisha umuryango cyangwa se couple cyangwa se umugabo umugore nibo bahitamo uburyo banogeye, none tukabaherekeza muri uwo murongo. Ibi rero turakora n'abapadiri kugira ngo aya makuru ubukangurambaga bukorerwe, noneho ababasha guhitamo nyuma yo kwiga yo kumenyeshwa yo gukorerwa ubukangurambaga, tuzabana nabo, tuzabaha uburyo, tubafashe, tubakurikirane. Icyo nicyo twifuza. Nyuma rero yaho kubona n'abapadiri dufite gahunda yo guhugura, kongera ubumenyi abakozi bacu bashinzwe izo programme zo kuboneza urubyaro bakoresha uburyo bwa kamere mu gihugu cyose, mu mavuriro yacu Kiliziya Gatolika yose mu gihugu. Ubu niyo kizakurikira, tubongere ubumenyi kugira ngo babashe gukorana za paruwasi, bamanuke hasi, tubagume gusa mu kigo nderabuzima, bagira umwanya wo gukora mu kigo nderabuzima, bamanuke muri paruwasi, barebe za groupe zose zishoboka, babigishe, noneho abahisemo service utanga tuzibahe service nziza zibanogeye. Naho Padiri Jean Damascene Habimana ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Gihara, umwe mu bari bitabiriye iyo nama, yavuze ko ubutumwa bahawe bazabunyuza ahantu hatandukanye, harimo ibigo by'amashuri, ibigo nderabuzima bya Kiliziya ndetse no mu nyigisho zitandukanye. Uburyo rero aya mahugurwa cyangwa se byavuye muri ano mahugurwa navuga ko tuzabishyira mu bikorwa ni mu miyoboro n'ubundi isanzwe. Kiliziya Gatolika isanzwe ifite imikorere, isanzwe ifite uko gahunda zayo zigenda, ariko by'umwihariko kuri ibi bijyanye n'ubumenyi buba bugomba kugenda bukagezwa ku bagomba kubumenya, ndetse nabo ubwabo bakaba babigeza ku bandi. Navuga ko bizaca n'ubundi mu tugingo twinshi, niko navuga. Ahantu tugira buri ahambere ni mu nyigisho z'umubano. Abantu bitegura gushinga urugo rwa Gikristu bahabwa inyigisho nyinshi. Ntabwo ari abagiye gushinga urugo gusa bakira ubwo bumenyi cyangwa se n'amakuru ku bijyanye no guteganya imbyaro hifashishijwe uburyo bwa kamere, kuko buriya muri paruwase nubwo gusa atari we wenyine ukora ubutumwa, ariko usanga padiri asa nkaho niwe uyobora, niwe ukora icyo nakwita ubuhuzabikorwa bw'ubutumwa muri paruwase. Kandi buriya padiri ahura n'abakristu mu bujyanama bamusaba henshi na kenshi, kandi muri ubwo bujyanama haba harimo n'ibibazo by'umuryango. Aho ngaho rero hari igihe hanaboneka uburyo bwo kwinjira mu makuru agomba guhabwa abashakanye cyangwa se umwe mu bashakanye, n'iyo gahunda ikaba yakwinjiramo. Tugira komisiyo y'umuryango nanone muri paruwase, kandi iyo komisiyo iba iri ku nzego zitandukanye, yaba ari ku rwego rwa paruwase, kandi noneho n'andi matsinda atandukanye matoya, yaba ari mu muryango wa Gisiyo Gatolika, yaba ari mu matsinda y'urubyiruko,
hari henshi ubutumwa nk'ubu ngubu butangirwa kandi buzanakomeza gutangirwa. dukomeze n'amakuru y'ubuzima yaranze umwaka ushize w'ibihumbi 2021 aho tariki 25 Mata 2021 imareba mu karere ka Bugesera hizihirijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya, hanatangizwa ubukangurambaga bwo kurandura burundu iyo ndwara. wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr Sabin Sanzimana yavuze ko malariya yagabanutse kubera ingamba zo kuyirwanya zashyizweho, ariko igihari asaba buri wese kugira uruhare mu kuyirwanya yihereyeho. Icyo dusaba abaturage n'abandi batwumva nuko kwizihiza umunsi wo kurwanya malariya bivuga ko wiheraho n'insanganyamatsiko nikivuga kurwanya malariya cyangwa kuyirandura bihera kuri jye, kandi byagiye bigaragara hari uturere twahoze turi kwisonga mu kugira imibare myinshi ya malariya. Uyu munsi nitwo turi kwisonga mu kuba nta malariya nyinshi ihari, bigaragaza ko bishoboka, ntabwo ari ikintu bavuga ngo nahanganye nacyo kirananira. N'ubushake buturuka ku buyobozi bw'aho hantu, buturuka ku baturage, ariko buturuka ku muntu ku giti cye akareba iwe mu rugo ese afite igihuru ya mibu ikuriramo. Ubwo iyo uhora ufite ahantu iyo mibu yororokera ni ukuvuga ngo uzahora ufite malariya iwawe mu rugo cyangwa ku baturanyi, kandi kubihaca nta kindi ni ugukuraho bya bihuru, ni ugukuraho amazi y'ibidendezi, ni ugukoresha inzitiramubu mu rugo, ndetse abantu bagakinga amadirishya kare kugira ngo nta mubu ye kwinjira mu rugo. Ni ibintu twumvise imyaka myinshi ariko bifite akamaro gakomeye, ntabwo ubutumwa burenze ubwo wanabubona, ariko malariya iracyahari kandi irakica abantu, ntabwo dukwiye kurangara. Ni Dr Sabin Sanzimana wayoboraga RBC icyo gihe wanatangaje ko urukingo rwa malariya ruri hafi kuboneka kuko rumaze kugeragezwa no kwemezwa kugera ku kigero cya 77%. Mu yandi makuru, ku wa 11 Ukwakira 2021 mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bizwi nka Caraes Ndera mu mujyi wa Kigali hizihirijwe umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku buzima bwo mu mutwe. Ku nsanganyamatsiko igira iti hari icyizere nyuma yo gukira indwara zo mu mutwe. Ibi binashimangirwa na bamwe mu bavuriwe muri ibi bitaro bagakira, ubu bakaba bari mu buzima busanzwe. Nyuma yo gukira narwanye n'ubuzima, ndavuga no ntabwo nshobora gukomeza mu burwayi, ni byiza yuko ngomba gushaka uburyo nakira. Ndwana ishyaka nava mu famiye yanjye kubera ko ntigize n'ihakato, nayo bwe ntabwo yigize imakato, ko bamaraga nk'ushoboye bakabona niba niyemeje icyo ndagenda gikoze, rumva nagiye kwiga batabyumva, gutu ujya kwigira bishobora, aho ndavuga ndabishobora, barandika ndagenda ko diplome nayizana, navuga ngo tuvugana ndikwerekeza no muri kaminuza. Frere Dr Nkubiri Charles, umuyobozi w'abafurere b'urukundo mu Rwanda, ari nabo bashinze ibitaro bya Caraes abereye umuyobozi, avuga ko indwara zo mu mutwe hari indwara nk'izindi abazirwaye batagomba guhabwa akato, binatuma bakomeza kugira icyizere cyo kubaho. Abantu baha akato abarwayi b'umutwe nabo bari bakwiye kwigishwa. Indwara yo mu mutwe ni indwara nk'izindi ntawe yihamagarira, ariko igihari nuko ivurwa igakira. Abarwayi bo mu mutwe ubwabo babyitangiraho ubuhamya, burya bajya banadushimira cyane aho tuba twarabakuye. Ubu rero twashyize imbaraga mu kwigisha rubanda ko badakwiye guha akato urwaye mu mutwe, ahubwo ko bamwegera bakamufasha mu muryango, bakamufata nk'abandi, bakanamusubiza n'imirimo ye. Kugira tunabigereho neza twahisemo kubishyiramo ba nyir'ubwite. Abantu bigeze guca muri ibi bitaro bafite amashyirahamwe yo kwikorera ubuvugizi no kwikurikirana ubwabo ya rubanda. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu mwaka w'ibihumbi 2018 bwagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri 20% bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe. Abo bakaba ari abasaga miliyoni 2 cyangwa umuntu umwe kuri 5 ugendana ubwo burwayi atabizi. Tugana ku musozo w'aya makuru, tubabwire ko tariki 14 Ugushyingo mu Rwanda kimwe no ku isi hose hizihijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya diyabete. Muganga Etienne Uwingabire ufite ubukangurambaga bwo kurwanya iyi ndwara mu nshingano, akaba yaravuze ko hari gahunda zitandukanye zigamije kurushaho kurwanya iyi ndwara, harimo no gushyiraho serivisi zita ku barwayi ba diyabete mu bigo nderabuzima. Mu Rwanda indwara diyabete ihagaze ku 3.2% by'abaturage b'u Rwanda, ubwo bijya kungana hafi ibihumbi 195 mu mibare yatanzwe muri 2019. Ingamba dufite ya mbere na mbere n'ubukangurambaga. Abantu barimo baragendana indwara batabizi, turabashishikariza kujya kwipimisha hakiri kare batategereje ko barembe. Indi ngamba kabiri ni ukangurira abantu bafite ubwo burwayi gukurikirana neza inama abaganga babahereza, bakivuza ku gihe, bakagana ibigo nderabuzima
no ku bitaro kuko imiti irahari, hanyuma bakiyitaho bakiyakira bagaherekezwa mu miryango yabo kugira ngo babashe kubana n'uburwayi bwabo neza. Ubwunganizi bafite cyane cyane ni uko babashije kubona serivisi ibitaho kuri buri bitaro, batagenda ngo batonde umurongo kimwe n'abandi. Ubundi bwunganizi bwa kabiri ni uko barimo barakora ku buryo abantu bose bashobora kubona uburwayi kuri centre de santé, ariko igisigaye bakeneye kugira ngo bunganirwe neza ni uko babona ku bwishingizi, hakaboneka nibura ko n'utwo tumashini cyangwa se kwipima byashoboka, ariko imiti yo irahari ku bwishingizi. Ikiburaho ni ubwishingizi bw'akamashini n'udukoresho bipimisha diyabete. Bamwe mu barwayi b'iyi ndwara ya diyabete bo bavuga ko nubwo ari indwara idakira, gufata imiti neza no kubahiriza inama z'abaganga bituma bakomeza ubuzima uko bisanzwe. Ibyamfashije ni ukubasha kubona umuti wa insuline hafi nkambasha kuwitera. Ikindi cyamfashije ni uguhura n'abandi bameze nkanjye barwaye indwara nk'iyanjye, nkaba narabashe kwiyakira igihe nari ndi kumwe n'abandi. Kwirinda iyi ndwara nashishikariza urubyiruko kujya kwisuzumisha kwa muganga ngo barebe uko isukari yabo imeze, kuko ntago ibimenyetso bita bigaragara ku kanya. Bakajya kwa muganga bakareba uko isukari yabo imeze, basanga yatangiye kuzamuka bakaba batangira gufashwa hakiri kare. Kuri bagenzi banjye babana n'indwara ndabashishikariza gukomeza kwiyitaho neza, bafata imiti yabo neza, bakurikiza inama za muganga no kurya neza indyo yuzuye no kutibagirwa gukora siporo. Nshuti muteze amatwi Radio Mariya Rwanda, tugeze ku musozo w'amakuru amwe n'amwe y'ingenzi yaranze umwaka w'2021 agendanye n'ubuzima. Mbashimiye ko mwayateze amatwi, nshimiye kandi itsinda ry'abanyamakuru bose bayagizemo uruhare. Mwese nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire w'2021 uzababere umwaka w'ishya n'ihirwe. Nge wayabagezagaho di Yves Leonce Abayisenga. Mukomeze kunagirwa na gahunda za Radio Mariya Rwanda zikurikiraho. Amakuru y'ingenzi yaranze umwaka kuri Radio Mariya Rwanda. Amakuru ya Kiliziya, amakuru y'ubukungu, amakuru y'uburezi, amakuru y'ubuzima n'imibereho myiza, amakuru y'imikino n'imyidagaduro, ni kuri Radio Mariya Rwanda guhera 1:30 kugeza 2:00 z'umugoroba.